ubwenge bw'inzoka. Ubwenge bw'inzoka nibwo bariko barakoresha bene data, ntabwo ari ubwenge bw'Imana. Nagomba mbwize abantu, wewe witwa kuri umuririmbyi, wowe witwa kuri umuvugabutumwa, wowe witwa ko uri umusenzi, wowe witwa kuri umwana w'Imana waremwe mu ishusho y'Imana, ibyo ngibyo wabikuye he? Ibyo ngibyo wabikuye he? Wagumye naturel, wagumanye ishusho y'Imana. Injya nibaza ngo uyu muntu yapfuye atungukaho imbere y'Imana. Ndiko ndavuga ngo inzu y'Uwiteka kubera iki mwayifashe nabi? Abantu barangije guhabwa ubwenge bw'inzoka baritegereza babona yuko Imana yabaremye nabi, barangije bafata inzara bazomeka ku zindi nzara, bagira ibyara birebire, babwira Imana ati waturemanye utwara tugufi. Barangije babwira Uwiteka baravuga ati izi ngohe waziremye ari ngufi, reka twongere ko izindi tukwereke warokwiye kubigenza gutya. Ndababwiza ukuri, Uwiteka arababaye. Zaburi rero ngo abami bose baricara baravugana ngo reka twikureho ingoyi. Nongeye kubasuhuza abantu b'Imana aho muri hose, aho mukoraniye, ndabifuriza amahoro y'Imana aganze imitima yanyu. Ni umwanya mwiza dusangira ijambo ry'Imana biciye mu kiganiro Isoko y'Ubugingo. Jewe ndakibashikiriza, banyita Christine. Ni n'umunezero rero mwinshi wo kumva nabaha ikaze kandi yo kongera kugaruka imbere yanyu, nongera gushimira Imana Data yongeye kumpa uyu mwanya kugira ngo ngaruke imbere yanyu. Ntabwo biba byoroshe, ariko Kristo uko aduhaye umwanya tuzajya duhora dusangira ijambo ry'Imana. Shimiye rero abantu bakomeza kugira share, bakagira comment na like, ndetse n'abaca inbox bakamvugisha. Kristo Yesu abaha umugisha. Bidutera gukomeza urugendo igihe cyose, nubwo ntaboneka iminsi yose, ariko ndabimvira ko cyane, nimvira ku bwoko bw'Imana. Kandi ikindi icyifuzo canje, nifuza ko twese twazahurira mu bwami bwo mu ijuru. Uyu munsi rero tugomba dusangire ijambo ry'Imana rivuga ngo inzu y'Imana cyangwa se inzu y'inkodeshanyo ko wayifashe nabi. Inzu y'inkodeshanyo wayifashe nabi. Kristo Yesu abahe umugisha. Uyu mubiri rero twambaye ni inzu y'inkodeshanyo, ni inzu atari iyacu. Twarayihawe, tuyihabwa ko tuzayimaramo igihe gitoya, kandi tuyihabwa ari natirere. Uwiteka yishizemwo ibikwiriye byose, Uwiteka yishize ko amarangi akwiye, Uwiteka yishizemwo ibisharizo bikwiriye. Ni kuriya kuntu winjira mu nzu yo wayikodesheje, kondisiyo ntabwo wemerewe guhindura irangi, ntabwo wemerewe guhindura carpet cyangwa se ngo ushiremwo amakaro yo wishakiye. Ikintu cyose iyo ukeneye kugihindura uhamagara nyen'inzu akakitegereza, yabona ko gikwiriye guhindurwa akagihindura. Ndazi ko ariko bimeze. Ntabwo umuntu ashobora kuba yafashe inzu yayikodesheje cyangwa yayigabiwe akagenda akabomoramwo ivyumba, agashiramwo ibyo yishakiye, agacukuramwo amawese uko abyishakiye, akazanamwo amazi nubwo byaba biburamwo. Nyen'inzu hari amafuti yashizemwo, hari ibyo yarakwiye gushiramwo, uramuhamagara ukamubwira ati dore ibingibi nivyo bibura, kandi ibingibi ndabona nabigenza uko nguko, mukabyumvikanamo. Ariko igihe cyose azaza agasanga washizemwo ibyo wishakiye, wayidekoye uko ushaka, mukundwa mutabyumvikanye, afise uburenganzira bwo kugusohora akaguta hanze. Niko bimeze rero. Abantu benshi bafashe inzu y'Imana, Imana yaduhaye, ariwo mubiri twambaye, baragenda bachallenginga Imana, babwira Imana ati ibingibi ntago byari bikwiriye, ibingibi warukwiye kubishiraho, ibingibi warukwiye kubigenza gutya. Mbese abantu tubayeho mu buzima bwo gukosora Imana. Ariko ndababwira inshuti z'umusaraba, igihe kirageze ko nyen'inzu aza agakontorora, kandi namara gukontorora azata abantu
hanze, azabakwegera hanze cyangwa se azabata mu muriro. Kandi ndababwire inshuti z'umusaraba, ibi bintu birakomeye. Umwami w'abami niwe nyene ubwenge bw'abari mu isi bose. Umwami w'abami ntabwo yihenze mu kuturema. Abo yaremye ari abagore ntabwo yihenze. Abo yaremye ari abagabo ntabwo yibeshe. Abo yaremye ukuntu Imana yagiye kurema ntabwo yibeshe. Mukundwa nshuti y'umusaraba, uyu munsi rero kadusangira ijambo ry'Imana. Hanyuma nimba warafashe rero inzu y'abandi nabi, ni ukuri wikosore ugifise amahirwe nyene inzu ataraza gukontorora. Yesu wacu nashimwe. Dusome ijambo ry'Imana riri mu Itangiriro igice cya mbere duhereye ku murongo wa 26. Itanguriro igice cya mbere duhereye ku murongo wa 26 haravuga ngo Imana iravuga iti tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe, aganze amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibitungano n'isi yose n'ibyikwega byose bigenda bikwega inda hasi. Nuko Imana irema umuntu mu ishusho y'Imana niho yamuremye, irema abantu b'uburyo bubiri. Hama twongere dusome Zaburi igice cya kabiri duhereye ku murongo wa 1. Haravuga ngo abanyamahanga ni iki kibateye umuvurungano, n'amoko yigiye ingingo iki iby'ubusa? Abami bo mu isi baragomoye, n'abakuru bahuje ingingo hamwe kurwanya Uhoraho n'uwo yarobanuje amavuta, bati ngo ducagagure imvuto batubohesheje, dutekure ingoyi badushizemwo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. N'iri jambo ry'Imana umwuka wera yashize ku mutima ngo dusangire, rivuga ngo kuki wafashe nabi inzu y'Uwiteka. Turi mu ishusho y'Imana. Uwiteka aravuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Haleluya. Ntabwo twaremwe nk'abantu, nk'ibikoko. Nagomba mbwiza abantu kuri turaba agaciro. Ibindi byose byaremwe mu ijambo. Uwiteka aravuze ngo tureme bibaho. Uwiteka aravuga ngo tureme ibiyaga, tureme amafi, tureme isi, tureme igitanga umuco, tureme ibyo ari byo byose yaremye, yaba ibikoko yaba n'ibiriho byose byaremwe mu ijambo. Ariko igeze ku muntu iritondera icara, iravuga ngo tureme rero umuntu ase natwe. Haleluya. Tureme umuntu ase natwe. Kandi nagomba mbwira abantu ibyaremwe byose byahawe guhumeka, ariko ku muntu Imana irema umuntu ngo imuhumekeramwo impwemu y'ubugingo. Yesu nashimwe. Umuntu akagendana impwemu y'Imana, umuntu akagendana ubwenge bw'Imana. Mukundwa nshuti z'umusaraba, uri uw'igiciro mu nyonga z'Imana. Imana ishimwe kutaremwe nk'igikoko, Imana ishimwe kutaremwe nk'inzoka, Imana ishimwe kutaremwe nk'ingurube, Imana ishimwe kutaremwe nk'ibindi bintu byose byaremwe cyangwa isamake cyangwa ibiki. Ariko uri mu ishusho y'Imana, uri mwiza, uri mwiza uko Imana yakuremye. Jya wiraba uvuga ati nsa na Kristo. Haleluya. Jya wiraba uvuga ati naremwe mu ishusho y'Imana. Yesu nashimwe. Rero tugera muri Zaburi igice cya 2 haravuga ngo abami, ngo abanyamahanga ni iki kibateye umuvurungano, n'amoko yigiye ingingo iki iby'ubusa? Abami bo mu isi baragomoye, n'abakuru bahuje ingingo hamwe kurwanya Uhoraho n'uwo yarobanuje amavuta, bati ngo dutekure imvuto batubohesheje, dutekure ingoyi badushizemwo. Imana idutabare. Umuntu amaze kuremwa mu ishusho y'Imana, Satani yaraje yegera wa mugore, aramubaza ati se wa mugore we,
ngo mbese iyo dusomye, reka twongere dusome kandi mu mbabarire uyu munsi isomye imirongo myinshi, dusome Itanguriro igice cya 3 duhere ku murongo wa 6. Uwo mugore abonye icyo giti, ku murongo wa 4 ariho duhera. Iyo nzoka yishura uwo mugore iti, haba n'intete ntimuzopfa. Nuko Imana izi yuko umunsi mwabiriye ko amaso yanyu azokwihweza mukamenya nk'Imana ku byo kumenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore abonye icyo giti yuko ari kibereye kuribwa kandi ko gihimbaye mu jisho ari igiti cyifuzwa ahandi, kimenyesha ubwenge, yamura ku byo camye arabirya. Ahako n'umugabo wiwe bari kumwe nawe ararya. Imana idutabare. Satani yaragize ingingo, aravuga ati dukwiye kugwanya uyu muntu kuko umuntu adusumbije ububasha. Dore twebwe turi abamarayika kandi turaganza, ariko umuntu kandi turaganzwa, ariko umuntu we aje ari nk'Imana ntoya, aje kuganza isi n'ibyaremwe byose. None rero kandi umuntu biraboneka ko adusumbije urukundo hagati yiwe n'Imana, reka tumugwanye. Aravuga ngo ese wa mugore we, ni koko Uwiteka aravuze ngo ntakagire urya kuri bino biti, ku giti cyose kiri hano muri iri tongo? Umugore aramubwira atumviriza, byose turabyemerewe, ariko igiti kiri hagati kimenyekanisha icyiza ngo ntabwo dukwiye kukirya ko. Iyo nzoka yishura uwo mugore aravuga atumviriza, Imana yarababeshe, nuko nimwakirya ko muzahindukira mukagira ubwenge nk'ubw'Imana, mukamenya ko gutandukanya icyiza n'ikibi. Uwo mugore amaze kumva akajambo yuko azagira ubwenge, akagira ubwenge nk'Imana, aravuga ati aha reka rero ndakiryeho. Arakirya, arangije kukirya agihako n'umugabo. Ariko ibyakurikiye mwese murabizi. Abantu bahabwa ubwenge bw'inzoka, apana ubwenge bw'Imana. Uwiteka yari yaraduhumekeye mu ubwenge bwayo, yari yaraduhumekeye mu mwuka wayo. Twagiraga umwuka w'ubwenge atumenyesha, akatumenyesha, kandi tugahabwa no kumenya kurobanura. Kuko inzoka iyo tugiye kumenya, mumenye ko Adamu ari we yise ibintu byose byo ku isi amazina. Ubwo ntibwari ubwengera, ariko umugore aravuga ati ngiye kungana nk'Imana. Rero reka ndababwiza ukuri, ndiko ndavuga ngo inzu y'Uwiteka kubera iki mwayifashe nabi. Abantu barangije guhabwa ubwenge bw'inzoka, baritegereza babona yuko Imana yabaremye nabi. Barangije bafata inzara bazomeka ku zindi nzara, bagira ibyara birebire, babwira Imana ati waturemanye utwara tugufi. Barangije babwira Uwiteka, baravuga ati izi ngohe waziremye ari ngufi, reka twongere ko izindi tukwereke warokwiye kubigenza gutya. Barangije bagenda bagura imishatsi ya yindi ya fake, barazabomeka ko, baravuga ati Uwiteka, dore ubwiza twari dukeneye n'ubwiza bugera ku kibuno, ya mishatsi igera ku kibuno. Barangije babwira Uwiteka ati dore n'amabuno waduhaye ntabwo akwiriye. Ubu basigaye bagenda hano bakibagisha, abatibagishije bakambara ibifeki. Barangije babwira Uwiteka, ubundi ntabwo wari kuturema turi bikara, wari kuturangiza ukaduhindura nk'abazungu. Abantu bacarenjinga Imana. Abandi babwira Imana ati ntabwo wari kuturema turi abagore, wari kuturema nk'abagabo. Bihindura abagabo kandi ari abagore. Abandi babwira Imana ngo ntabwo wari kuturema gutya, wari kuturema turi abagore, none waturemye turi abagabo. Ndababwiza ukuri, Uwiteka arababaye. Zaburi rero ngo abami bose baricara baravugana ngo reka twikureho ingoyi. Kuri 3 bati ngo ducagagure imvuto batubohesheje, dutekure ingoyi badushizemwo. Babwiye abantu, baravuga ati babwiye Uwiteka ati ibi wadushizemwo ntago tukivyemera, dore ibyacu wari ukwiye kubigira gutya. Abami b'isi bigisha abantu yuko bakwiye kugira ubwenge bagahumuka, bakwiye kugira ubwenge
baragenda babaza ibibazanyo bimeze nk'inzara, baragenda babaza ibibazanyo bimeze nk'ingohe, baragenda ngo basigaye bashyiramo n'utundi tuntu mu jisho, baragenda barakopinga, koko barakopinga ubwenge bw'inzoka. Ubwenge bw'inzoka, ubwenge bw'inzoka nibwo bariko barakoresha bene data, ntabwo ari ubwenge bw'Imana. Nagomba mbwize abantu, wewe witwa kuri umuririmbyi, wowe witwa kuri umuvugabutumwa, wowe witwa ko uri umusenzi, wowe witwa kuri umwana w'Imana waremwe mu ishusho y'Imana, ibyo ngibyo wabikuye he? Ibyo ngibyo wabikuye he? Wagumye naturel, wagumanye ishusho y'Imana. Injya nibaza ngo uyu muntu yapfuye atungukaho imbere y'Imana, uzavuga iki imbere y'Uwiteka n'upfa? Ibyo byose bikuriho. Ariko nahinyuye, nagiye kumenya ngo sindamenya ko ari mu bihugu byose, ariko henshi iyo upfuye ufise amamenshi, ufise amarasta, baragukata imishatsi ntabwo ijana. None icyo kintu isi iguhenda ngo nubikoreshe, wamara gupfa ikabikwambura, ukagenda uko waremwe uri naturel, mu ijuru uzajayo gute? Ndabwira abantu bakozi b'Imana, bavuga butumwa, nituze tugaruke. Ngo bahagurukiye kugwanya Uwiteka n'uwo yarobanuje amavuta, bahagurukiye kugwanya Imana na Yesu Kristo yarobanuje amavuta, baramugwanya. Uwo muntu mwaremye mu ishusho yanyu, ndagomba ndababwiza ukuri, tugiye kumusira ibanga, tumugira ukundi natwe twishakiye. Uko nguko uri kurigira, ibyo ngibyo uri kuragenda kugura ni ishusho ya Satani, ntabwo ari ishusho y'Imana. Uzabazwa byinshi nushika mu bwami bwo mu ijuru. Ntabwo ndiko ndatera abantu ubwoba, inzu y'Imana ko wayifashe nabi, inzu y'Uwiteka ko wayifashe nabi, ko iyi nzu atariyo waremye, atariyo wizaniye, wayisanzemwo. Kandi ukivuka wasa uri mu ishusho y'Imana, uko ugenda ukura ugenda witegereza iby'ubwenge bw'isi, nawe ukabikopinga, ntuzi iyo byavuye, ntuzi amasezerano yabyo, nawe ukabyikoramo. Mwarangiza mukavuga ubutumwa, mukavuga ijambo ry'Imana. Bakundwa, nimuze mufate Bibiliya mutubwire aho hantu byavuye hehe, byavuye hehe? Yemwe mwabagaratiya mwe, ninde yabaroze ko mwatangiriye mu by'imwemu mukaba mushojereje mu by'umubiri? Ninde yabaroze? Ndabwira abana b'Imana bakiri kuri iyi si, bakiri ko barahumeka umwuka w'abazima, nimwihane bavandimwe, nimuze murondera ubwami bw'Imana, twambara ishusho y'Imana, twambara ukugororoka, tuve mu byaha, tuve mu by'isi, tuve mu byifuzo, tuve mu bihendano by'isi. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Uwiteka Mana Data, bwirukiro bw'amahanga, ndagushimiye kuko ari wowe Mana, ndagushimiye kuko ari wowe ndiho. Izina ryawe niryubahwe, izina ryawe nirishigwe hejuru. Mana ushoboye byose, Mana uhishura, Mana umwuka wawe akiganiriza abantu. Ndinginze Imana, ndinginze Uwiteka, urekura umwuka wawe Mana asanga abantu, utubwirize, utuburire, kuko waravuze ngo nimwakira uwo mwuka wera azabigisha ibyo je ntashoboye kubigisha, ngo kandi azabayobora. Yesu wenda kwinginze ngo azabemeza iby'icyaha, ngo azabashikana ku kuri kose no kugororoka. Mana ndakwinginze, umwuka wawe wera ari wawe yongera kumanuka. Turakeneye umwuka wera, turakeneye mwarimu atwigisha by'ukuri mu izina rya Yesu Kristo. Muri iyi minsi hari ibintu ngo ureke kuncira imanza, ariko Uwiteka ndakwinginze wigishe, utwigishe, utuyobore muri iyi nzira y'ukuri. Umuntu ariko aranyumva yumva ko akwiye kwihana, maraso yawe namweze, imitima yabo Mwami uyuhagire, kandi umutima winangira ndawanse mu izina rya Yesu Kristo. Mana, uyu mutima umeze nk'uwibuye uhinduke Mana, bagira umutima nk'uw'inyama. Uzaba ukoze ni mu izina ry'uwatubambiye ku musaraba i Golgotha, Yesu Kristo tubisenze twizeye, amen.